تحكي قبل على اليوم. Merħba, il-ħadd tajjeb, il-ħadd ta' xúter, U temp tajjeb ukoll kulħadd. Aħna ta' xúter dejjem fix-xemx, fix-xita, bil-bart, bin-nida. Għax bħallum nażlu suġġett u nippruvaw nibqgħu fuqu. Bravo. Jew f'dal-każ taħtu. Xit-temp. Xemp, xita u affarijiet hekk kan nitkellmu fuq it-temp niġu taħtu sewwa. Kellna ġimgħa daqsxejn kiesħa, Għalina turisti kienet ġimgħa bellezza. Kien hemm ix-xemx. Ma jimxux bit-temperatura, ma jimxu bix-xemx. fil-fatt. Jekk ikun hemm ix-xemx, huma jaqbdu jaqilbu għas-sajf mal-ewwel. Veru, tibda tara t-turisti bix-xorts. Kollox. U fil-fatt fuq hekk sejjer niċċekkja ftit. Tunni ċans. Il-temperatura hija 18 grad Celsius. Il-feels like qed ngħidilkom jiena biex ilbiss il-ġakketta il-bart. Però ma dawra għaw in-nies bix-shorts. U allura ħajkolli nistaqsihom kif joħorġu bix-shorts. How in shorts and t-shirts? We're from Poland. So for you this is Normal, look, the skin is hot. Look, touch, Look at touch me in the touch jacket. it. Nice weather. Touch my hand. Very well. Very hot, eh? Ma non sentite freddo. Abbiamo fatto 280 gradini. Ah, per quello. Mi sono scaldato. Why am I in a jacket and you're in shorts? It's lovely weather. Lovely and warm. From England, it's a bit colder in England. So for you, once you see the sun, Sun's out, yeah. that's it. Shorts and t-shirts. It's too hot for me. It's Not too like- hot not- for you. Not like you. Oh, come on. Yes, So- it's warm enough. It's warm enough. And what would be the temperature in your country? Probably about 5 or 6 at the moment. Yeah, so I'll be Okay. dressed like that. No, you're not gonna see Maltese dressed up like that. We're too lazy, I Yeah, guess. yeah. When is it okay to wear shorts for you? Because the It's sky, sunny. yes, the sky is blue. La temperatura in France. The same. The same like here. Oh, allora nikkonkludi li aħna l-Maltin naqra żenin, veru, imma dal-postijiet meta tisma' 5 majna sekk li ieħor bit-t-shirt minn dejk. Insomma, tajt qalbi tajjeb, aħna ma nistgħu qatt inkunu bħalhom u huma qatt ma jistgħu jkunu bħalna. U saftit ilu l-unika mod kif stajt issegwi r-rapport tat-temp kien li issegwi l-aħbarijiet għax imbagħad wara jidħol tar-rapport tat-temp. Imma llum hawn ebsal tal-apposta li mhux tal-jgħidulek it-temp imma jtuk dettal kbir. Li kultant m'għandek bżonn. Bħal xiex. Eżempju, naf jgħidulek illum 30 grad Celsius, però feels like 45. Jew hemm ċans li fis-satej tagħmel xi ta' 25% imma ċans. Tagħmel jew mhux ħata. Jew joqogħdu jtuk l-ostrina air quality. Sabilli jgħidulek l-air quality kienet aħjar minn tal-bieraħ u inti qiegħed jiena quddiem van jar mid-diesel f'wiċċek. Kien hemm żmien il-rapport ta' temp kont tistenni għax kien ikun hemm xi ħadd bla ħwejjeġ jagħmlu. Mela. Veru? Mela. U mara jew raġel? Mara, x'raġel. Għaliex raġel? U għaj, X'affarijiet daw. Ħanorik. Le, please, tajt lix, le. Merħba, dan huwa ir-rapport tat-temp miġġub lilkom minn shooter. Kif qed taraw il-viżibilità hija waħda ċara ħafna. Mela, l-iskrin qiegħed tejja Sander. Qed nistennew mal-temp kbir fuq in-naħiet tal-Belt Valletta kif qed taraw. Il-belt biss u meta da? Kull darba li taqa' l-Parlament ikun hemm mal-temp kbir. U mbagħad qed nistennew ukoll daqsxejn daħna kbira sħaħ Fej? tikraħ fl-inħawi ta' Ħalluqa fejn il-berik sar hawnhekk. Għax issa tal-mollezzjoni u qed jaħrqu għamel l-ewwel ħaġa. Għallana xi waħda sana ħaffe fejja. Mela, u mbagħad finalment sinjuri mnin morru fuq ħalaxa kif qed taraw hawnhekk kesħa kbira. Kesħa li jqumu lil isħab. Hemm fejn qotjien. Appuntu minn hemm ġejja l-kesħa. Sander, il-bes u ejja lura. Ejja lura. Alright. Tara, kif possibbli għamilha raġel? Insomma, senjuri, minna ftit ieħor ġej l-Easter u hemmhekk għalija jiena huwa l-qalba tas-sajf għax tibda tara l-kulħadd tiqaċċa. Għalek tħobbu l-Easter nittien. U enta xiex tmur l-Easter? Jena koll il-bajt ta' tfal fidejja, ta' ċokolata dawk il-barku ħattitina jena nżommum l-ma ħattitina l-bajt, Ujja, ringrazzja, għal-darba jgħidu għara, Daniel għandu l-bajt.